aringa. Nani mweko hapa? Yesu yokubita ikofi akamusubiza. Yesu mwenye anaweza kumpiga kofi alafu anamrudishia. Isezerano rishasha. Niko nasema agano la mpya. Ijambo ryavuze Paulo mu Banyefeso gice ca 5. Neno limesema Paulo Mwanyefeso. Mumvira abagabo bana. Mtii waumezeni. Kumbe kumunzani ahanimana ipimira abadamu. Kumbe kumzani penye Mungu anapimia wa mama. Urugezo rw'umudama bushitse. Kiwango cha mama mwenye anafika. Arumvira umugabo wiwe. Anatii mume wake. Imani mushize kumunzani. Mungu akimtia kumzani. Igasanga mu byo kumvira. Anakutana kwa kutii. Asigarana ibiro nk'iby'ibiharage. Anabakiana bilo kama maharage. Tekele. Nagupimye kumunzani nasanze mukwiye. Nimekupima kumzani kakutana uhene. Nikisikia amena ya mama umoya manake dunia nafike naanza huko. Nini umva amena yo mama umwe bisigura ko isi kitangura ukira. Naje nitegura ko mwese mcha munda bankifoto. Nimekuja nimejenda kama mwe wote mtafanya nitazama kama picha. Niko sotora ba diamond kama niruke. Niko natoa mapepo nataka niyafukuze. Ari urugesi Imana ipimira kuna kiwango chenye Mungu anapimia yuko mama. Isanzu udafise ibiro. Akikuta hauna biro. Belshaza arabwirwa ngo nagupimye nasanze nukwiye. Belshaza anambia nimekupima nikakutana hoyenei. Ari abadamu bapimwe basanga ni bagifise ibiro by'uko abadamu nituza amazina bagisigara. Kuna wamama wamepimwa kutana hawana bilo vya kuitwa mama, hatujui bilo vya wanabakiana. Utasema huyu mtumishi wa Mungu anatai? Ubutumwa buravugwa muri 2020. Hii injili inasema mu 2020. Mimi naisema. Gender evil. Abagabo. Baba. Igipimo cha Biblia cy'umugabo. Kipimo cha Biblia cha mume. Nugukunda umudamu we nkuko Kristo yakunze ishengero. Ni kupenda mke wako kwa gisi Kristo amependa kanisa. Nicho bashira kumunzani. Ndicho wanatiba kumuzani. Ego? Ndiyo. Yesu nimba yaragukunze. Yesu kama alikupenda arakwihanganira. Akakuvumilia. Wewe umudamu urimwe gusera gushavuje mu ijoro. Wewe mke wako limoja tu amekusirikisha usiku. Muri vile wachuhita na batatu. Mu vile ukapitua wake watatu. Imana yakuravye kumunzani. Mungu amekutizama kwa muzani. Sanga nukwiye. Akakuta uhene. None. Sasa. Iyo umwami yapimwe bagasanga nacitwa umwami. Wakati mfalme amepimwa wakutana haitwi mfalme. Iyo umugabo bamupimira bagasanga atagifise. Wakati bwana wanampima na kukutana hana biro tena. Yitwa nde? Anaitwa nani? Amareo tazogarara ngaho. Alafu tunashimama. Ndahezagiye abagabo bose. Nabariki wa wana wote. Amen. Aumo. Nurimwo. Mubiro aumo. Mubiro nturimo. Niko abantu bazokidogera abantu ngo barambwiye ibintu nibiraba. Ni wari urimo mubo bavuze. Watu wanakuwa wanasema eti wamenitabiria vitu havijakuwa. Haukukuwa hemo mubenye wamesema. Ndahezagiye abamama bose. Nabariki wa mama wote. Amen. Aumo. Nurimwo. Tekeli. Bapimye basanze nukwiye kwitwa umumama. Walipima wakautana hawene kuitwa mama. Urugezo kwa fiancé Imana yemera. Kiwango cha fiancé cha Mungu anakubali. Ni fiancé iri sente. Ni fiancé iko sente. Mwebwe maze kusamba na gatatu kana. Niye mwisha zini mara 3 mara 4. Acha bavuga ngo ndahezagiye amafiancé. Wanasema nabariki mafiancé. Amen. Wewe bamaze kugwarura mu bagore n'abagabo kuko uwimatanije n'umusambanyikazi wayo mubiri umwe wewe mariage warayikoreye. Wewe unakuhesabu mtu weyosha mali za mariage kwa sababu ushaenda mkiwango cha wamama na wababa. Prophet unamusuza jambo litajo. Lesa. Nahisemo kuvuga ivy'Imana indungise kuvuga. Nimechagua kusema be Mungu ananituma kusema. Uko nyene munyakira mukubakiza ingwara muzore munyakira nigenza nyibiyumviro ngiyi. Hivyo gisi mnanipokea wakati na watibu magonjwa, mko mnanipokea na wakati kama huyu. Mbandani. Niendelee. Ndahezagiye mafiancé yose. Nabariki mafiancé yote. Amen. Amen. Wewe ungali fiancé? Wewe hauko fiancé. Wewe unatari muri fiancé? Wewe ungali mfiancé. Mumaze gusamba nayo ni mariage mwagize avance yako pasteur gusavyeme. Ushazini hiyo ni mariage umefanya avant panabaki tu pasteur akubali. Amaboko y'umuntu agira masturbation. Mikono ya mtu mwenye anafanya masturbation. Hiyo si amaboko. Hiyo sio mikono. Ibitsina biboneka. Reka ndababwiza ukuri. Acha niwaambie ukweli. Tuvuga ngo ndahezagiye ibiganza vyose. Nasema nabariki mikono yote. Naona pandisha. Na ukachuduza. Kandi amaboko Imana yarapimye isanga sa amaboko. Tena Mungu alishapima hiyo mikono akakuta sio mikono. Generation prophétique.
mureke nde kuri jambo amaboko asubire kuba amaboko, amaguru asubire kuba amaguru. Muache niachie neno, mikono iwe mikono, miguu irudie kwa miguu. Murakira vile. Mtapona. Murakira. Nao mtavuga amen. Hata kama mseme amen, mtapona tu. So aruru gesimani pima kwa baririmbyi ba gospel. Kuna kiwango Mungu anapima yuko waimbaji wa gospel. Niko bagomba kuba muri meditation y'ijambo. Niko wanapaswa kukuwa meditation neno. Inspiration igomba kuba indirimbo za gospel. Inspiration inapaswa kuwa nyimbo za gospel. Bose gagira inspiration kuri Diamond. Wewe unafanya inspiration kwa Diamond. Karangiriza kuri Arakeli. Unamalizia kwa Arakeli. Bachavuga ngo ndahezagiye abaririmbyi ba gospel. Wanasema tunabariki waimbaji wa gospel. Amen. Acha Shakira. Reka Shakira. Ndachari ko ndafasha. Ngali nasaidia. Bari muzi uko ari Imana ivuga ngo abavugishwa bose bari ngangiye kubahezagiye. Unajua kwa kuna wakati Mungu anasema wanabii wote wako hapa naenda kwa habari. Umuntu agakoma induru ngo arahezagiye bavugishwa, kumbe kumunzani wabavugishwa Imana yasanze adapima n'ibiro byo kuba basi. Alafu anapiga fujo eti anabarikiwa mwanabii, kumbe Mungu amempima, unakutana hana hata vile vya kukua basi. Ngomba twinginga Imana aho twatakaje ibiro kuko turacari mu gihe cy'ubuntu. Nataka tusimu twice idufashe itugarurira ibiro, abadamu baboneke nk'abadamu neza imbere y'Imana, abagabo baboneke nk'abagabo imbere y'Imana, abakobwa baboneke nk'abakobwa imbere y'Imana, kugira ngo niyahezagira abakobwa ubemo. Amen. Aho mtamutauri chiza cha Kalvari. Hapo mtafika mnaelewa sasa kizuri cha Kalvari. Inatanga deuxième chance. Inatoa deuxième chance. Nimba twemezanya yuko ariyo urugezo umwana kwimwamo. Kwa kuwa tunakubalishana kama kuna kiwango cha mfalme, anasema kwa mfalme. Numva ko ariyo n'urugezo umupastori apimwamo. Haujui kama sasa kuna kiwango mpastori anapimiwa hemo. Numva ko ariyo n'urugezo rw'abavuga butumwa bapimwamo. Hausikii kama kuna na kiwango cha wainjilisti wanapimwa hemo. Tugende boro ku mupastori. Twende polepole kwa pastor. Turiko turi. Sote tuko tunasoma. Umupastori bisiguriki umwungere. Pastori inamaanisha mchungaji. Igihe kimimana irambira. Wakati mmoja Mungu akanambia ngo abari nyuma y'intama bose. Eti wenye wako nyuma ya kondoo wote. Bose sabunge. Wote sio wachungaji. Abandi n'abayanga yanga. Wengine ni wayanga yanga. Now, ubu umwe ariko atwara intama kwa Kristo. Umoja anabeba kondoo kwa Kristo. Undi araba intama zifisa amavuta kugira ngo abarazifashisha igihe c'imbeho. Ungine anatizama kondoo za mafuta ili ajisaidishe wakati wa baridi. Tekeli yapimwe kumuzani basanze sumungere ni muyanga yanga kumachunio. Alipimwa kumuzana kakutana sio mchungaji, ni muyanga yanga kumachunino. Kanatahuritse? Kanaeleweka? No, sisi ndiko ndatahurika. Sijui kama ndiko naeleweka. Now, ubu kolo kwambara twese. Hizi kolo zetu tunavaa sote. Mugatahurikano ka. Mukaelewa kakaki. Umwungere n'umuntu kana. Mchungaji ni mtu fulani. Aragira intama. Kumbe urugezo. Kumbe kiwango. Imana ipimira ku mwungere. Mungu mwenye anapimiwa kwa mchungaji. Nigihe aragina. Ni wakati anabeba kondoo. Dumwungere mwiza nigura intama zanje, nico gipimo cha Yesu. Eti mimi ni mchungaji mzuri na kuwa najitolea kondoo zangu, ndio kipimo cha Yesu. Alo. Muri kino gipimo cha Yesu. Mwaiki kipimo cha Yesu. Asanze ari undi. Anakutana kuna mwingine. Ari nyuma hizo ntama nyene. Yuko nyuma hizo kondoo hizo. Akarabizifisa mafuta. Anatizama ziko na mafuta. Akanoma. Avuga saha. Akapoa kabisa. Akakameze neza cyane. Akatelefona ku mugoroba. Anafaka akapigia simu jioni. Bagakora ivyo batari gukora. Bakafanya benye bangefanya. Ubwo nyene ikiganza kica candika. Hapo mkono unaandika. Mene. Tekeli. Ibikurikira siperisimu nibindi. Vyakufata ni vingine. Tekeli. Sikura ngo nagushize ku muzani wa bungere. Nimekutia ku muzani wa wachungaji. Isanganukira umuntu. Nikakutana hauko mchungaji tena. Igihe rero bavuze ngo abungere bagiye guhezagira. Wakati wanasema sasa wachungaji wanaanza kubarikiwa. Amen. Tulizana muyanga yanga, ini habari ya wachungaji. Tekana muyanga yanga ana makuru ya bungere. Gonna pray. Naje kugira ngo dusenge. Nimekuja ili tuombe. Undi ni muvuga butumwa. Ungine ni muinjiliste. Agiye kwishuri.
Haleluya. Haleluya. Yesu ni gitangaza. Yesu ni mjiza. Arigisha. Anafundisha. Arahejeje. Anamaliza. Yabonye umwana aje kwatura. Ameona mtoto mwenye amekuja ukile. Kaza kuandanya kwatura mu Eti tutamaliza mkartie ili tupokee vizuri. Agacamutwara mu quartier. Anafanya mbele mkartie. Akamwatuza muri pratique. Akamkilisha mpratike. Imana ikiraba ku munzani w'abavuga butumwa. Mungu anafika natizama ku munzani wa injiliste. Isanze uyu ni mukinyi wa pornography gusa yihishije mu bavuga butumwa. Anakutana huyu ni mchezaji wa pornografia amejificha tu mu injiliste. Amareba akatavuga ngo ndahezagiye abavuga butumwa. Alafu wanasema nabariki wa injiliste. Amen. Guma hamwe Jackie Chan. Bakia pamoja Jackie Chan. Kino cha tekeli tutakimenye. Iki kitu cha tekeli kama hatukijua. Tuguma tukihumuriza kandi biro twabitakaje. Tabaki tunajipa moyo tena tushapoteza biro. Tugomba yuko tugarura ibiro kugira ngo tugire droit yako karere. Tunataka sasa turudishe biro ili tuwe na poa ya hii Yanga yetumwemo. Iyi message nuzokwigera uyibagira ivyo ndabikwemeje. Uyu ujumbe hautausahau hivyo na bikukubalisha. Kuko bizokwama bikwibutsa. Kwa sababu vitabaki vinakukumbusha. Jewe mimi kugira ngo ngumye ibiro ili nibakie na biro ivyo mamagariwe bya benye nimeitiwemo. Negerezwa kuba maso nkakora ivyo nemerewe muri aka karere. Napaswa kuwa suja nitumike bena kubalishwa mwa hii Yanga. Umukobwa ninjira muri fiançailles. Binti akiingia mu fiançailles. Azogerageza kugumya ibiro vyo mu fiançailles. Atajitahidi kubakiana na biro vya fiançailles. Nabe yinjira mu biro vy'abitwa ko bubatse kandi ataruba. Asingie mu biro banaitwa wacha jenga na tena yeye atajenga.